Ia ko ulu ka ulu po ka ulu pe. Iloa e pe ngalo a fe. Asi ono e ana e tau ele. Hena aku sina tala atu pe. Utaki he fala o se tane. Koe potu aku au he. E maoni ai o vele. Ni maape ai kona e vai ke le si o famei o luna se te la kapea ke taki mua o sa kua la mapea o kona Makatako i he tuki o e langi Hello everyone. Ki live no pe ko uhinga ko whemau pe ha whanki umea ke whatalanoa ki ai ke whakalelei. Ka ko ula ki tuka whakamalo ke otua ko uhinga ko ne ngai ofa mo ne ngai tauhi o ne whai mai ka tau tolu o tau au sia mai he ako eni. Koe ki live ko eni, te tau talanoa ka liwa manu, he live ko eni Koe ngā o ku lahe ungahi mea, loi, o ku aloa liwa manu, o tala holo he ngahi kulupu li, kau ka te au, e ku kai hae ne ua mano Ko loto pe ke mo share te live ko eni, ka liwa manu, ke whanongo mai ke mea koe ni te uleat ka mautolu. Pea moi kakai na nau kau he kulupu ai LM2, a liwa manu koe na i he hamonga take away na tau o le sisitai e tau paanga o tau kau he li paanga ko ia, mo smea i pe ko o si share te video a liwa manu ki he ka mautolu Ko ia. Ko liwa manu koe talu e ku nau koe ku kulupu ia nau kawai he ngahi kulupu koe ne pe meni nau kamata me liwa manu pa nau li e ku faafe ni mangeau ka liwa manu. Pea koe mea pe ke taha ke talatu ka ke mautolu kakai na ikai ke ukawa wi ha fotu ha li paanga a liwa manu
pana ke ke kau awe hangahi etimeni pana ke ke kau awe hangahi founga ke pehe o ko kai hapaanga hangai kakai he kulupu ko ene aliwa manu ai LM2 hange ko na whakamatala holo ko na he Facebook ka na hanga kai paanga ai kakai ai wa mano na hanga to o alo ave ke kulupu amele hea ke ko me apea ko fe mau ke whaka mo onat ka ke mo tolu ko awen o ko lea atu e ku totonu pe mo oni he tau fe mai totonu mo oni he ko ia liwa mano ko uhinga mea o ku ke ko uhinga mea o nau kawai ka liwa manu he na ngoto e vaka liwa manu pa nau feinga leva ke tokoni a liwa manu e ku si pehe o ku tono e founga a liwa manu ka ko ia o mai ke ahoni ko ilo ko ku ngau e mo liwa manu na fu sio kita o pito liwa manu pa fu manu pa anga au pito pe a hoko ko ngoto ko ne vaka pa ne hanga leva fulihi leva ene palopale ma mo ke vahe fu kakai ko ne toko tau pepe toko valungi au aliwa manu i New Zealand pe mo tonga mahalo mo Australia na tike ke vahe o au mai ke ahoni ko ia na alu leva ke office aliwa manu pe sai pe ko na kustala mai aliwa manu ten hanga show mai ai video he ne fale koloa ke tau sio ai e kukai e paanga ai kakai. Pa ko loto ka koi liwa manu, ko na te ke foki mai ki okolanini, hau leva fai ngawe ko ya, pa ke show mai ke kakai ke nau sio atu, he mahalo e tuai e tau o hopo mo pule anga, ka te takamata pe ta hopo a tau he po ni liwa manu, he? Ke sio mai kakai, ke mo oni mo totonu, he ko osi foi, pa ko fiu, he lau mai kakai o pehe ko tahine kai paanga o tahine kakau osi ko ya ko fe mai ku ngawe ke yukuna he fonga totonu mo fonga mo oni he ko na ko osi ya wa ke TV ho ku at laita pa ko ke fe mau e ku hingoa ke pehe ho ku family mo ku fanga maheni na kai ha paanga hata ko foi me pe ko fe mau ke talat ka mo tolu kakai ko liwa manu na toko ni ipeia he ne lipa anga ko hinga na siwa atu ke mau ki kulupu na lahi palopalema aliwa manu mo ne fonga fotu e ne sistemiko e ni ai peremeni pe na si ai pe ai ngo et meni aliwa manu na si ai pe kakai na matu atke mau pa anga ko pila kupu ko moana ko kina ko mele na kau he kau ofisi ko in aliwa manu kau ko no hoa a ola manu mo kakai ko ya pana nau fu falala pito nga we ka nau tolu nau wa o ke taimi nau hanga totonge kakai o ko mosmea pe ke TV he tala mai e papula nau tokoni ke kakai ke nau te nga ako i fepueli he tauni he nau alo totonge fine motua ene tolu ngeau ke uhinga ke totonge ake si vala ako ene fa nau na ngoto e vaka aliwa manu. Oh iya. Sorry. Now hanga o ange ai me akai ke si family na nang ke fale me akai aliwa manu na ke kia paanga ke ange liwa manu ka nau tolu. Pa hanga leva totonge me akai ke nau sio kai. Ko ia e liwa manu, ko ia ola manu, he, ko mo nia totonge me akai ke si kai family, he. Osi ko ia na osi hanga totongi e kuni maafe o ave ke kulupu ko na tolo sesi he ni maafe pe aku mo ki family e mau fe tokoni ke kakai ko na fotu li paanga pa ke lava vahi kakai he li leva uksi ni maafe ki tonga o vahe ai anuka alofa pa mo avavau mo hapai he ni maafe pe aku mo ku ivi mo ku family ko inga ko ha ko ngoto e vaka ai kulupu ko na ofa he kulupu ko na Sophie Luisa okay ko mo onia he e kai ulu ko na ku mo lau ko na nau kai ko na mo paanga he o totonge si kakai ko ya o si ko ya nau te whakatau pe usea ke si kakai ko hinga ko si atu ko e ke nau si tali vahe he te whakatai usea te ngoto pe moia he kulupu a melehea kulupa melehea ko si ane wanima ko ngoto he kulupa melehea kai ke tau tanoa ka melehea
Pea mo nau tolu, ko whemau pe ke utala noa ke kulupu koen a liwa manu. Pa ku pau pe ke kau mo melehea, he kutala e liwa manu nau alu me ua mano o ave ke kulupu a melehea. Pa uke ke mo onia. Koe ua mano valu afe ne ave ka melehea. Pa na ma whakahu e ma ua mano ko ia valu afe i he ao tolu o January, na kei lele pe kulupu a liwa manu. He? Kei lele pe kulupu a liwa manu, na tok ngoto pe i maasi pe ko February. Ai kulupu a liwa manu. Kana os ala ave kua mano valu afe ka melehea. He? Koia melehea? He aho tolu o January, pa moi aho taha tolu o January. Pa moi wike taha na wahe ange pe ka melehea e ku valu afe he ene mea lele, fale kai koe nei tenis. Ko ia melehea na o atu pe ka koe i mui ho mo mea lele o e valu afe, pa ke whakauli ho ki tahine pa mo lewa mo toke tā koe na he misea o mo wo mo tolu. Ko ia koe mea na e mawai koe ua mano valu afe. Ka koe ngahi aho ni ku tala lewa ia i liwa manu, poupou kia melehea, poupou kia piane, poupou kia seilapeti, e ku kai e paanga koe na liwa manu. Pa koe na ku osilea mai pea liwa manu i loto he ungai text koe na mawhai koe na he last week, nau to ne paanga. Ko kole atu ka ki mou tolu ai kakai koe na mou kau koe na he kulupa a liwa manu. O ka pau o ku iai hataha, o ku si loto mamahi mai ka te au, o ne pehe na uhanga toha mou paanga. Ko whakaafe atu mou tolu he fiafini pe, ke mou mai ki ku api nofu anga, ke mou mai ki ku api nofu anga, pe te mou tā mai ka te au, ke tauhanga ngeo whei ngā ia nge ai wa mano koe ni o pehe li wa manu nau alu mo ia. Te ulawa pe o vahe atu mou tolu he ahoni. Moi wike kaha u, hangahi whaamili, o ku mou pehe nau hanga toho mou TV mo mou ngahi kakawā. He paanga koe ni wa mano koe ni o ku lau holo koe ni liwa nau si hanga o kaiha asi. Ko whakawhi i atu mou tolu, ke mou wo mai ko ku api no whaangai Blockhouse Bay, pe te mou tā mai ka te au he noa wataha, taha tolu fitu, o no wha noa wha, ke uhi ngā ke uhanga vahe atu mou paanga, pa ko whakawhi atu mo koe liwa manu. Ke mea mai ke ku api no whaanga, ke uhanga vahe atu ua mano koe na, ku ke hanga o tala i mamani ko nau hanga kai Koe whaunga ia te tau lele ai he taimini. E tuai e tau hopo, ko whea mau pe ke mō mai mo ngai risiti, hangai whaunga nau sai nei ho mo ngai paanga koe ni o pehe liwa manu nau kai. Pa mo koe liwa manu, hau mo koe, ke wahe ato ua mano, o ka pau nau kai haasi ho ua mano ho li paanga. O ku mahino atu ia? For those non-Tongans that was involved in Liwa Manu's group, and Liwa Manu is accusing me of taking your money, I invite you tonight or this week. You can ring me on 021-137-6406 and let me know if I've stolen your money or I took any money from you and I'm willing to pay you your refund. Whether it's 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, I will give it to you in the condition that you have proof that I took your money. Okay? Goya. LM2 Limited, Liwa Manu's group that started in January, December to January, March at Ha'amonga Takeaway in Otahuhu. Yep. You're welcome to give me a call if you feel that I stolen any money or robbed any money from you through fraud and money laundering. You can ring me and I will refund your money. If you bring me proof and evidence that I took your money, I'm willing to pay you. Ko ia liwa manu, ko na ko os whakawhi ia te kakai muli, mo i kakai tonga, na ke tala na hanga kai e nau paanga ho ua mano. Pa ko whakawhi atu mo koe liwa manu, ke hao ko api no whaanga, ho foki mai ki o kalanini, pa ke hao ka o atu ua mano, ka kupau ke tala mai ka te au, nau hanga to ho ua mano, he? Pa ka pau ki hao loya, hao mo loya, pa ka pau ko ia, pa hao mo piane, hao mo mele, hea, hao mo sei la peti, ke fofolai whala,
ka tau tangutu, ke tau ayange mahino, ke takitaha ilo, e mamani, ke ilo e melehea, ko hea mea koe ki whai mo ke lea ke ai ka piane mo liwa manu mo sei la peti mo ukau ulu feke ko e ni na uhanga toho ua mano. Ke uinga ke no pia i si leva pa ki ke te whai hawa lau. Ko inga nau tātu ke toko taha i kulupu na toko mai pe last week pau tātu ke toko taha ko ahe fiafini. Pa koe lea ina ulu feke ko e ni. Owa te ke tā mai koe ka te au uinga na ke alu koe mo ua manu a liwa manu. Pako mea ko whai ai live ko ini, he ku mea ku ata mai, he tala mai he ka ulu wheke nau kai e paanga liwa manu. Pako ku aien ke mahino ka ki mou tolu, ne ke walau ka paanga liwa manu, pako whaka whe ia tua taha ko toa pe e loto lahi, ke ha o tala mai ka te au nau kai ha paanga liwa manu. Kau hanga totonga tu pe fiafini, pe ka pongi, pe ka wike ka hau, ko ngā koe ke whemau au ki whale hopo, pe te ukau huku ingoa, ha whiwhine nai kai paanga ia liwa manu. Ko ia liwa manu, koe mea e au ke loto ki ai liwa manu, ke tau alu he mahi no mo totonu, he? Ui ngā au whemau e kakai e mahi no mo totonu, pai keiki ke hau ko ia, o ai e ku ngā we, ke ikuna he whaunga to tai hala, pa walo sio he ke TV, he whaunga tai totonu, he? Pa koe tongi tupe, he? Koe tongi tupe. O kou sio e whopeha o mō wālau o pehe nau tangi loi he TV, he? Ko tione nau tangi loi mai he TV ofa, he? Katkai tonga. Na iai pe uhinga e ku tangi atu ko ia. He na iai toko taha na e commit pia suicide he ne tali vahe. He ngai kulupu, he? Na iai tangata eiki na e tali vahe, pia mate fepueli. Pa tā mai ki ofe fine o tala mai tioni tokoni mai ko ku tā mai nei kau he kulupu. He? Pa nei whai tokoni ki ai, pa koe mea nei toi loi mata. He? Nei toi loi mata koe ofa, na wongoi he taimi, na ivitio iau o hawe a TV ko loto fale. Nei keke toi loi mata ko inga ko ku manu, pe ku ya mea ke fufu. Ko inga ko ku fonga ka ke toa i loi mata. Nai to loi mata a fio o tua he ahoni. Nai to loi mata ti o ni ko inga na ia uhinga. E keike hawa liwa manu, mo piane mafileo, mo melehea, mo seila peti. Te ulawa te ungahi kakai koeni, e ka ulu feke koeni he ungahi kulupu. Koe kulupu e nei wanoa, na mos mea ipe koe kulupu e tahavalu na talate TV o ku osfai e launga ke puli anga. Ka koe aho ni o mawe kulupu e wanoa. Koe kulupu ulaki, tau pehepe ke ange kulupu ulaki ke tongi tupe. He ko nau toru na nau kamata e lipa anga he TV. Tongi tupe, ko ofa sia sao, ko tilila shamko Walker Shamki, mei Amelika, ko ia ko CEO. Ko kau pou ki ai ko fale ako pepa. Ko ana fonua pe moto masi ofa noa. Ai kulupu ko ena ai tongi tupe na mosio ko ena he TV. Kulupu no wa ko kulupu a liwa manu. Ko ulu feke ki ai ko liwa manu. Ko liwa manu na ne fokotu e sistemi pa toki kau ka ne kau etimeni ko moana, ko kina, pa mopila kupu. Tau ai fika tolu ka melehea. Ko melehea ko eni, ko ne kulupu ko lele vave. Ko ulu feke ke kulupu ko eni, ko ulu feke ko toko taha koi olunga pe alu leva fika ua ke tafaki koe o mousio koe ke ngai perimeni. Ko ena postua tupe he motua i tonga ai fonga ai perimeni. Pa ko ulu feke ko ena elele vave, ko hei miss hea, he lele vave, pa na mafika ua leva moku mali, e maua mano valu afe o totongi aka hei miss hea. Tau ai leva fika faa, ko beautiful flower. Ko beautiful flower, ko ulu feke ko ya, ko sei la peti, na ne hanga whakotu hono api no foanga i Epsom, Auckland,
Ai kulupu ko ia ai beautiful flower. Tau ai lewa fika ni ma ko kulupu lewa ia ai team Tolises, ko kulupu ia at ki tahine ko nohingoa ko tia fine na ne fu ulu feke ia ko ia na ne fai ko kulupu ko ia. Ai kulupu ko na ai kulupu ko na ai team Tolises ie. Tau ai lewa fika Io, ka tai fa mole mole. O tau o ngalo ke ai fika ko na piane. Piane mafileo, ko ulu feke ko ya ko piane mafileo save na nehanga o fai peremeni I he Lempi Drive I Menekau, pa ko ulu feke le vai ia ko ya o tau fie mau. Pa mo ne fa nau ko kau etmeni toko fa. Kau kia ene kitahine ko Ana mafileo, he ko Nicole. Kumo sisio peke ku ngahi Facebook ka ko na ko stua ke peka kulupe wanoa mo ka ulu feke mo ka kai etmeni na popo I ke kai ko ni. Fika ono leva ko kup team pine ko kulupu ko eni na ulu feke ke ai akina le kina tangikina palu. Na tokoni ki ai Emeline na nehanga o aye na joint account pa mo tangi kina he faunga he peremeni o na joint account leva ke panke. Kulupa Princess of Flower ko ulu feke ko eni ko Florence Hansen ko ulu feke ia ko eni ke Princess Flower na ne whakalele pene kulupu toko taha. Tau ai leva kulupu a Faleako Pepa. Kulupu a Faleako Pepa ko fetaki nima na ne whakalele Faleako Pepa mo mono mali, pea mo na kitahine ko mele pepa. Ho nau api I Glen Innes, I GI, pa na nau whakalele ko iahe nau lalo fale. A Faleako Pepa, ko Faleako Pepa o ku kau ke letio a tonga o ko mea I pea Faleako Pepa. Faleako Pepa mo Evalini pa mo na kitahine a mele pepa. Koe kulupu koe na he taha, koe kulupu ai group Love Home, na whakalele he ngō mātua ho na api nofoanga, ko Kilioni pia momoana māsima. E ngō mātua koe ni, ko mea I pe koe whinemotua koe ni, o ku ngā aue he Auckland Hospital, he registered nurse, ka kuhange koe ku na oshiki ki Australia, koe Love Home muia na whakalele I Mangere, I Okalanini. Kulupu lewa taha, koe Gifted Journey, na whakalele ko ulu feke ko eni, ko fifine, ko Frances, Simone, pa na kau ke ia Feleti halafihi. Ai kulupu ko na Gifted Journey. Kulupu taha ko kulupu Ana Fonua, Ana Halavalu Fonua, na ne whakalele pa motua ko Finau, ka unofui Australia. Kulupu koe na Fale Pepa pa mo Ana Fonua na kiki ha paanga pa na kiki ha risiti na oange fonga aki ke hu mai koe na kakai. Ai kulupu koe ni. Kulupu taha, koe kulupu taha, koe kulupu ia mali o liwa manu, koe kulupu koe ni na whakalele ia ola manu, le sisita fitungiao ni manoa, totongi mai peke fale kai koe na haamonga take away, pako mahalo koe toko ni mangiao o nongiao o kungoto kulupu koe ni. Koe ku aya tu peke ngā, koe fu kulupu koe nei wanoa, tau pehe pe koe nima miliona. O kungoto ai ngai paanga I New Zealand ni. Koe tongi tu pe koe ua miliona. Na nau ti flawed, pa nau fonga he money laundering, pa moe flawed. Pa koe mea le vaia o kuhanga ave ke puleanga tau tolu koe Commerce of New Zealand, koe kakaia o kunau fai ke kakai koe nau fai money launderingi, kakai o kunau aie u protaki, he fale koloa, he hike koloa mo ungai mea koe ia. Koe tau kampania ke tau oki ai. Koe kulupe taha na e tu uia he ulu feke koe ni ko Michelle Suka. Koe ne kau mene toko ono, pa na e whae kulupu koe ni North Shore. Koe Breaking Bread, pa koe kakai koe ni koe kulupu ia a Michelle Suka. Kulupu taha, koe kulupu ia a Good Blessing of Gifted, koe kulupu koe ni na e whakalele he motua ko Wahanoa Ofa,
pana e whai ki ai e ne kau et mene toko ua. Ai kulupu koe ni a ofa, a waha noa, wao hea ofa. Koe kulupu e taha wao hea ofa. Kulupu e taha, koe kulupu e fine motua, na osi asia tu pei maasi, ko no hingoa ko sita tui maa. Na osi asia tu pei maasi, a kulupu koen aliwa manu, pea mo sita tiu maa, he na osi ai kakai na osi launga ke kau feaki pa mo liwa manu. Mo si ope ke ungahi pousi kona ko watu, na osi interview mai a Papua Drenwa, pa mo i toko taha na launga ka liwa manu, fe unga akau pa mo ne u contract, mo ne ungahi mea ko ya, te kei ke e atu e ku story aku mo i tongi tupe, ai kone na mo mea i mai ki ai. Ai ko sita tui maa ia. Kulupu e taha, koe kulupu ia ai toko taha, koe lava ki mana, kulupu ko ia na e whakalele ia e toi fili lusi, fehino aki, na e whakalele ia he ne api nofo anga i mena riwa. Ko te foi kulupu koe ne ua koe ni na te o mai koe ni ka te au, o te alu lewa u kulupu ko wanoa, o ku kawa e fine motua ko lose helu na ne whakalele ai whale kai koe na e wanoa koe na i o tahuhu, ai koe na o kutu koe na liwa manu me ta whaake taha, pia tu lewa a lose helu, he ta whaake taha, koe whale kai a e wanoa. Pa ku kau mai lewa a lose helu, he e ku launga ke komresi, ui ngā ku ke whika taha walu koe e lose helu. Koe foi kulupu e taha, na toko o mai pe ka te au, o kawai kakai, fifine toko tolu, o kuna nau whakalele kulupu ko iai menkuri, pe au ki ai kakai na nau whakalele, pa nau resisita, tae whaunga anga nau risiti, na kiko anga nau risiti ke si kakai ko e ni. Ko te kulupu e taha, o kawai ngo mātua, ko tupou, paea, pe mono mali, ai kona mosio peke ne mau vitio kona watu, ka tafa momona ke te tohi i whai ngon kulupu e tolu ko e ni ke fumea, ka te au, ka kongo mātua ko ia ko paea pa mo tupou, o kuna kau mo naua he launga ke pule anga. Ko pehe ku o si lava e ku ngai kulupu o ko whakamatala ka mo tolu, e whai lewa e ku ngalaunga, e ku ngau e ki ai, he koe mahina ne walu e ku si feta kai mo ngai kakai ko e ni. Pa ko whee mai totonu mo e mo oni, pa ko whee mau ke wahe kakai ko e ni. U kakai ko e no ko lawa to nau ngahi ngoa ki on the globe, o ko whee mau kang mo tolu ke mo aiha mo ki tokoni he. Mo ki tokoni o wahe si kakai ko e ni. Ka o te mo talipe mo tolu ke tokhange pule anga o ave mo tolu ki whale hopo. Mo whaiha mo ki tokoni, mo whaiha mo ki talanoa, pa mo whaiha mo ki kole mo ki kole whakamole mai ke kakai he kuingana mo whonga hala mo ki whenga koni koe pehe koe gifted group o wahe kakai. Koe tautu koe tai mini kakai tonga, he? Mo kakai pe whanonga mai ke live. 5 miliona mahalo o ko pehe, o koe ke mahalo os ova pe 5 miliona, ka tau pehe pe koe 5 miliona kulupe wanoa, pa koe tongi tu pe koe 1 miliona nau tolu. O se ai pe kakai launga mai ke tongi tu pe, e tok whae ngau e kia he levo ua, ai tongi tu pe, ai si kakai koe ni o ngau ngoto, he whaunga atilila, pa moe whaunga ofa, na whakotuu, ai sistemi ai koe ni a perimeni, pe a tokoni kia o promote Tomasi o whanoa, pia te tokoni ke ai pa moe ulu wheke koena, ko ana whonua, pia mo whale ako pepa. Koe tautu koe taimini, koe lahi koe ku ngā we, pa koe lahi koe kumi kakai, ke nau tokoni e ku ngā we, te ave kat katoa tau tol ke pule anga, kau pia moau, pa te tau ilo lewa pe ko hai na e wahe, ko hai na ave pa anga, pa ko hai o ke nofo pe, o kei whai koe whakapuli-puli, he? Te ui ngā wawe pe taimi, ke ngā ke koe kakai koena, o ku mau tali hopo mo small dry B-roll, he?
Ko small dry biro, se kakai o ku nau tali hopo mo nau kulu feke koe na kau tole se si. Pa ko mele hea ta tali hopo ta au fitu o katopa Mo sio mai kakai, ko ngai pepa eni ai kakai o ku nau ostali hopo, pa ko ostali mai e nau fomu ke small dry biro, ke nau o hopo. Ko fomu ena toko taha, pa ko aho eni te nau a hopo ai, he? So ko aho pa ko mau fomu ko so mai me pule anga of New Zealand ke small dry biro. O ko kei kola pe kakai ka ki mo tolu mo tokanga ko mo paanga. O kei kanga ilo pe te whakafoki ma mo paanga ka kusai ke mo wo hopo. You need closure, you need to feel good, you know, you worked hard for your money. Don't just let it slide. Ke hau hakakai ko e ni o kai ha asi o mo paanga, he whaunga hala, whaunga loi, whaunga tai totonu, he ngai tapa ko toa pe. Ko te whomo e ne toko taha, he? Ko whomo ni aku mo mele hea, uma tari hopo mau he awhitu koe na o katopa, he? Kon o stali mai e whomu, he? He koa? Ko eni ko whomu eni. Ko popo at kak mo tolu kakai, mo tokanga ko mo ngahi, ko e ko whomu e toko taha, he? Ko kakai eni o ku nau loto toa. Kakai eni o ku mau inga ka nau tolu e nau paanga. Na e mole he whaunga hala, na e mole ko uhinga ko e talang he kau ulufeke ko e ni, ke mo hu mai e te mau peo mo paanga lahi. He whaunga na nau hanga o falala, pa nau tui, ko e kakai lotu, kakai hoa whai whekau, na nau promoti mai e ungahi lili paanga ko e ni he whaunga hala. Pa o ka pau e lea maha whai whekau ke tato kau ha te mea. He koa hea hei misi hea. He? Koe mea nau ala kau, koe whalalat ka koe mo mele hea. Koe ngā ko pehe o ku mo whai whekau. Pea mea pango pena ta mai mele hea ia koe misi hea koe toke tā. Kakai o ke iai pek fomu i hoku apini. O ka pau yaha mo taimi mo mea mai. Mo mea ma full auto mo fomu he small clay me. He? Small clay me to tonga mo ki fees. Koe fomu ko e ni o ngata pe tolu mano. E whai pe me ni mangiau ke tolu mano. Koe tolu mano te ke totong lewa te au vau noa. Ka ke alu mo ngai kulupu mo ulu feke. Na ke awika o panga ke mo hopo. Ke mo hopo, ke mo tala noa, ke mo sio mata. Pa ke eke anki ai pe kuhama na ne kai ha ai ho paanga. Mahalo pe ko ia pe, ko ki mea pe ia o ko whe mau ke ule atu ai he whiawhini, ka koe liwa manu, ka takwha mole mole. Mea mai he whiawhini ka o wahe ato ua mano. Pa moa kakai pe o ko kole atu me kulupa bele hea, pa moe kulupa liwa manu, ke mo wo mai kuku apinofu anga, ka o wahe ato mo paanga he o koe ke whe mau. Ke ko whe mau atamai ke whe maalie, ke mohe whe maalie, ke uilo, na ke wala ka iwi, pe te whawhanga ko ki whamili ha paanga uli. Ko ia kakai, o ko whe mau ke whai ngā wehe totonu, ai kakai, mo totonu a aku. Ko whakawheat mo tolo no kotoa, mo wo mai, mo hau, he koe ni te alo toho mai paanga, ke unga, ke wahe aki mo tolu, pa ke hau mo koe liwa manu, koe ua mano ni uktali at ka te koe ke hau atu. Ko ofa ka mo tolu no kotoa, tau tuko e makakatoa ke otua, pea vave mai pe ke whai mo hau e levo wa, kai ka mata e tau ngā we, ke tau mo oni. Pa ko ofa ka mo tolu kakai, o wai fo i he kātaki, o wai fo i he lotu, he te tau ikuna pe mo oni, koe totonu ia e alu pia totonu, hangahi tapa kotoa pe. Ofa ka mo tolu no kotoa. Love you guys.